Hekk kif bdew jitħabbru l-ewwel riżultati tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, iż-żewġ kandidati l-kbar għall-Presidenza tal-Kummissjoni Ewropea Martin Schulz u Jean-Claude Juncker taw l-ewwel kummenti tagħhom. Il-kandidat soċjalista Martin Schulz qal li l-pass li jmiss huwa li naraw min se jkun dak li jibni maġġoranza fl-Unjoni Ewropea. Huwa qed ibassar li għalissa il-gruppi li huma favur l-Unjoni Ewropea jiddiskutu bejniethom. Barra minn hekk, Schulz qal li dawn ir-riżultati ġabu magħhom ġurnata ħażina għall-Unjoni Ewropea. I think all people looking to the result in France, this is a bad day for the European Union when a party with such an open racist, xenophobic and anti-Semite program gets 25 or 24% of the voters in France. Huwa jemmen li dan il-vot ittieħed għax in-nies tilfu l-fiduċja u t-tama fl-Unjoni Ewropea. Min-naħa l-oħra, Jean-Claude Juncker insista li l-maġġoranza tan-nies ivvutaw biex ikunu parti mill-Ewropa. Huwa qal li se jkun qed jidħol f'negozjati mal-Partit Soċjalista. I will enter negotiations with the Socialist Party, of course. I will not be on my knees before the Socialist Party because the party number one has not to be on its knees. Żied jgħid li l-Parlament Ewropew se jkollu maġġoranza li hija favur l-Unjoni Ewropea.